طب وسبتهاليش ليه؟ ولا خيبة تقول لي انا ملاها وانت وشيليها انتي والجو ده؟ لا طبعا انا ملاها عشان انتي ما تتعبيش يا روح. يا سيدي. انا عايز اقول لك اصلا ان انا اسعد واحد في الدنيا. عشان بتملاها؟ عشان اتجوزتك هي بملا ايه انتي؟ من يوم ما اتجوزتك وانا اسعد واحد في الدنيا. فعلا. اي والله. عمري في حياتي بصي ما فكرت ان انا بعد الجواز اكون سعيد كده. ياه. اوعى تكون بتقولي الكلام ده عشان عايز اكله بقى ولا حاجه، انا عارفه انا الجو ده. كده كده انت بتعملي لي اي اكله انا عايزها عشان انت بتحبيني. يعني انت صح ولا دلوقتي لا؟ بتتكلم بصراحه؟ اه. طب انا عايزه اسال سؤال. ايوه. اخبارك ايه مع البنات؟ معرفش بنات. اللي ما اعرفش بقى، متاكد انك ما تعرفش بنات ايوه معرفش بنات خالص؟ خالص. انت تتكلمش بنات؟ من يوم ما اتجوزتك اصلا وانا عيني ما بقتش بتروح على اي واحده. لا كلمت قبل ولا بعد. ها؟ لا كلمت قبل ولا بعد يا باسم. ولا كلمت قبل. شفت الكذب كنت متاكده انك كذاب.